மொழியில்லா உலகத்தில் இசையாக நீயே மாறி காற்றில் வீசினாய், காதில் பேசினாய். மொழியில்லா மௌனத்தில் விழியாலே வார்த்தை கோர்த்து கண்ணால் பேசினாய், கண்ணால் பேசினாய். 100 ஆண்டு உன்னோடு வாழ வேண்டும் மண்ணோடு, பெண் உனை தேடும் எந்தன் வீடு. நான் பகலிரவு, நீ கதிர் நிலவு. என் வெயில் மழையில் உன் கொடை அழகு. நான் பகலிரவு, நீ கதிர் நிலவு. என் உறக்கங்களில் நீ முதல் கனவு. நீ வேண்டுமே இந்த பிறவியை கடந்திட, நீ போதுமே. कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे. देखूंगी, सोचूंगी, कल पर सब कुछ कहूंगी. कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे. हाँ, देखूंगी, सोचूंगी, कल पर सब कुछ कहूंगी. ला 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 ला. ला 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 ला. हम साथ कितनी पुरानी, फिर क्यों है इतनी अनजानी. क्या रंग लाए न जानी, बचपन की दास्तानी. कब कहा क्या खबर जा रुके ये नजर, अरे क्या पता कौन है किसका यहाँ हम सफर. कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती हाँ, करोगे. देखूंगी, सोचूंगी, कल पर सब कुछ कहूंगी. अरे कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे
मुझसे दोस्ती करोगे। तुम भी तो हो दोस्त मेरी, तुम तो मेरा साथ दे दो, अपनी सहेली खो मेरे हाथों में तुम हाथ दे दो। इंतजार इंतजार और क्या है प्यार, जोत ही ये सही कह दो वो एक बार। लो मैंने कहा तुमसे दोस्ती करोगे, तुम भी कहो मुझसे दोस्ती करोगे। देखूंगा सोचूंगा कल परसों कुछ कहूँगा। मैंने कहा तुमसे दोस्ती करोगे, तुम भी कहो मुझसे दोस्ती करोगे। देखूंगा सोचूंगा कल परसों कुछ कहूँगा। Bosan kita pakai gaya kita. Ada aja. Kebiasaan itu. Foto penghapus seperti pengaman. Foto di mana? Sini aja lah. Coba ambil kamera. Langsung sendiri. Nanti malam coba sesi kita ini ya malam. Luar biasa. Ini serba bisa. Aku bingung nyanyi ini malah. Serba bisa loh. Masih ada waktunya? Masih ada. Ada. Tadi yang request ini, obong-obong ke sini. Ayo, Obong, next. ya kita tes dulu. Tes. Ya inilah lagunya.
Belum. 1, 2, 3. Ya bebas. Oke. 1, 2, 3. Berapa dikit Pak? Serong sampean. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Merem tadi. Sekali lagi bapaknya merem nih. Merem. Ngantuk berarti. 1, 2, 3. Di suasana berbahagia mempelai, Pak Guru dan juga Mas Hamka, keluarga besar mempelai yang berbahagia malam hari ini. Baik, ya kembali bersama all artisnya Ayu Perdana Musik ada Pak. Capek.
Aja bilang. Jangan nanti dikasih. Nanti dikasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ingat. Ingat, berdua kan sama ini. Ayo. Semua. Mbak Irma. Semua.
dulu ya. Terima kasih dulu kenapa? Terima kasih buat Pak pengantin sama Mas pengantin. Terima kasih gitu. Sekian lama kita takkan berdua, pergilah kasih, usah risaukanku yang menanti. Seberat hatiku mengindahkan dirimu kekasih, air mata berlinang. Bukan kembali sampai mati, sekarang tergantung. Masih bersama Ayu Perdana Musik. Tapi selesai joget dulu Mbak Diana. Hati sampai mati, setia tak terganti. Yang bahagia seperti ibu-ibu yang indah, penuh dengan warna dan juga cita rasa. Boleh, Ya, boleh. boleh nanti kita bagi-bagi ya. Oke, agak maju. Maju dulu sih ya. Besoknya sudah ada itu motornya. Soalnya sudah. Oke. Siap, dipegang berdua. Ya, agak maju, mulai maju. Maju lagi. Ya, ya benar ya. Oke, ini yang ketiga ya. Senyumnya jangan lupa, senyumnya Yang jangan romantis, lupa. yang romantis ya. Oke, nunggu kabar dulu. Oke, siap. Wedding cake. Nurul, Hamka, 1, 2, 3.
ada kasih sayang, ada cinta, ada insan yang sudah resmi menjadi suami istri. Ada dua sendok di situ. Sendoknya dua ya, sendoknya dua. Ayo ambil lagi satu lagi. Sendoknya satu lagi sendok. Lantai berapa? Tunggu dulu. Pasangkan. Aku pasangkan ini. Tipenya tipe yang sat. Ya. Cepat-cepat di. Jangan pakai tangan. Nggak boleh. Kocok. Ya kocok. Siapkan juga minumnya ya. Minumnya juga dua. Oh ya, oke ya, sendoknya ya. Mulai berhadapan, saling berhadapan ya. Saling berhadapan. Ya, diambil dulu sendok, tempelkan dulu di mulut, jangan lihat dulu. Ya, jangan ketika itu Bapak jangan. Yang kuenya, jangan gulanya. Ya, sedikit gede. Aku betul senangannya gede. Oh iya. Yang tempel dulu itu ketiga baru lihat ya. Lihat mata. Satu, dua, tiga. Luar biasa. Sekarang minumnya siapa sangka dipegang dulu. Ada dua-duanya megang. Yang mesra megangnya sudah sah. Ya. Satu dua tiga baru sedot. Jangan nyedot dulu, Mbak Nurul. Sabar. Ya. Oke. Siap ya. Oh, tunggu aku. Ngomong. Nurul ini juga tak mau ngomong. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Sedot. Sampai nempel batuknya. Sedot. Sampai habis. Sedot. Nurul nggak tahan ternyata. Oke, terima kasih Mas Raka, juga keluarga besar dari Mbak Nurul. Terima kasih. Boleh kita kembali bersama Siva Studio. Tadi di belakangnya lagi Siva Studio. Oh gitu, jadi Papa ngisi dulu ya. Oke, terima kasih Siva. Selalu berikan yang terbaik buat pelanggan. Kita ikut sebentar kalau mungkin buat undangan bertanya sama saudara siapapun itu mau Jangan acara lupakan jasa wedding. Karena wedding organizer acara itu apapun Pak, bisa tasbih, bisa pernikahan, semuanya. naik jabatan, Ya, pernikahan. Semuanya lengkap. Ya, semuanya lengkap. Ada rias pengantin, ada dekorasi, ada musik, ada syuting. Semuanya lengkap di satu, yaitu di langsung saja. Sabrina Wedding dan juga ada Siva Studio. Terima kasih. Ada Ayu dan musik. I love you. Urip selagi ketika Gemerlap cahaya sinare terang Asik sun lagi kaberan Di depan ini juragan sawer Mana juragan sawernya? Ayo suaranya. Rasa seneng sun ora kejakan Duwe demenan macam sampean Uang hiburan di perhitungan Ngepai sewakan bandeng seimbang Goyang ya Goyang ya. Hey, 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 asik, asik.
sedina kekatonan kae raya di mata. Ayo bang, Tisun lagi kaberan ditemani curagan empang. asik, goyang. Makin full ya. Ya, aku jagain. Goyang, siap-siap goyang. Asik. Jangan datang pulang dengan sampean. Hai hai. Jangan pulang sampai berkesan. Ya orang sedang saja setina. Ketakutan baik kalian memang Asik, asik. yang berkadang ada dalam Lama ada pendamping sampean. Pokoknya calon Bimbingan mama, lamaran sampean pasti diterima. Urip sun lagi ketiban bintang. Goyang lagi. Lap daya sinare terang. Sinar terang. Asal nasib sun lagi kabelan. keberan Sembarang ya. Goyang lagi pokoknya. Goyang terus. rasa senang sun orang kecapkan Asik-asik. Terus udah gitu. macam sebenarnya uangnya kurang ditentukan pasti